Exciting ang gipahigayong NCAA season volleyball all-star game kagahapon. Ani ang report. Send sa Team Heroes ang Sparkle Stars nga sila si Christopher Martin ug Bruce Roland. Samtang sa Team Saints sila si Sparkle Hunks, Carlos San Juan ug Prince Clemente. Sa women's volleyball team, miduwa sila si Cassie Legaspi ug si Voltes 5 legacy actress Angela Alarcon para sa Team Heroes. Samtang ang unang Herit host nga si Shaira Diaz ug Lyra Mikolov ang miduwa sa Team Saints. Parehong nakadaog sa ilang mga duwa ang Team Saints. Sa tunga-tunga sa duwa, may propose si University of Perpetual Help System Delta basketball player alumnus Ray Taneo sa iyang girlfriend na si Regine Arocha kinsa alumnus player sa Arellano University. Ug nakuha ni Taneo ang sweetest yes ni Arocha. Napiling celebrity MVP sa men's volleyball si Carlos San Juan ug si Shaira Diaz para sa women's volleyball. One of the highlights of the NCAA season ang All-Stars. Hindi nakukumpleto yung season without this. So we're very happy to see our Kapuso Stars, no? Lalo na ang participation ng ating Sparkle Artists, ng alumni ng NCAA at syempre ang ating mga atleta. So it was a very good afternoon and I hope this will continue as we go to season 99 and 100. Kauban si Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, GMA Regional TV Live.